ola sili le leo la watu e fata oto e fata tia si fo imelita to malonga mai alta to fata longa o le sili lo mafofa al sili fala wetili nga sa o nga yo inga le ala le pule sa fai fa mata ola nga yo inga sa fai o se nga yo inga sa o matatau o le mafu anga o la fa sili ona o lela ua ia mauatu le tamaiti lona fali po tamaiti tu sabe yes ele sona connections maname uma ele o mea nga ia langa le tato mulmuri taipere le muli mawur ka mekiki ai onga ua happens e endi or fale o Limogi or fare kongure lenga pa po mure nga fase le ile lo winga te matua io mo amene ilo le ya ele ura le fale o Limogi la fa mele arfsili te mana tu watu ete mafa fa lo to ila fia fil nei ai fa se ma fo i mai ka ko malolonga on fa solia ore nga yo inga Limogi o ia ore faipule ore kangaka fau kula fongo mana tua mai upuia he is a public figure a lawmaker a member of the parliament o ia ore kangaka e kakau o nga ia upholding ar kula fongo ore fasili nga sao lang fai unga fai ole al fai unga siata ina ua umana fa matala ia e tamaiti le mea ua tula i mai maro la mafatianga ua fa valea la ua de e konga worth kol wa fekala nga uma leng fa merka miki ang po ele kere singa power mea fa mai tala lim ale ala ya ele fo me nga kupuso which is langa ki agree or nga kum i langa area le vai kele or ma kwa mo side ko nga skate ko fa valele ai fa mai malantala ya ai vai ela kangoro o kali e fa se post lungo melia ai va kun lusu lima kala le kiro fo ye ola vesidi o sa fa ma ko se fa yunga sa ole astangata to situla fono po se kangaka e kau nga ye fa maruinga kula fono o le fa yunga sa ole sa kau fa pe o le fa yunga sa o put ka fiolai kalo fa se mai lei fa kali mai se vili leo o fisiri na ta o to yo o tafa ole a tonu le mesa tauna ye fa salu la lor kapeka fale yango yele bingola ukala asaru la ror kapeka wala ola wa sulu fa yaku kameki e ui wa fa vale la wa ai ku so le wa maua ko ia o ia or faipuli imagine bang o yese mingiska mo folo ku ia inga lusu lima kala olo sava ma ungi ko kupung me ngam makala wa mo ki ngoko nga me ngam makala nga me ma wala nga kele la ko fa vale ngai makopi ku ya olo fa so fo is that the best ai justify le nga ko inga kulanga knowing o ia o tangata e fau kula fongo o ia o faipule e ia nga kaukonga ma me uma fa pena pe fa manta o le me sa kaunga ye faia fai se fiso swang ele fa ko kan kokongi ko pele ai vili leo a mai I fai fa makalang kuskusia ka maiki fa ko a umai lolea a o ya maleo mo mori leo vai le me taun fai le ala o finally o kako realizing oh no ele o ko lai word power o mato we are the people. I got the power. Sa on pese foi leli. We got the power. We got the power. Vai. Ora nga. Ole fa ko a o realizing. So le ai lai sa o wa ka wa. Ole mele ko ke o mai la na le o te fa ya tuai. O le fai pule le nga I le tu lo wa ta o fa le tu. La le utitala no to ya because e ke le la upule ele hesa upule eyo ele ai ma sa upule o ya ai avai utitala no atu o ke pule ya oi eyo no la winga la tango e fa la utele la utala mo ke pule ya o ko no la le pule ke mar paloka
Ora kai mo paro kala ke kala ngoa kuai. Ole alo to e fia tama a. He. E ke sa me runga I ole mo ke uare wai ola. The people, lea o ke kala ngoa, when I say I mean we. Ira nga. So, awala le fia kama. E nga ole ke sa whai runga o lea. Ya. Nga use ingor balaka. When I say it means all of us. Nga nga whika ngofia o ka ngaka vaikele se il balaka oe. Ia nga e koe fo ilo le sala le lausului. Ia e mawhanga le tu moa. Vele le vau fefe. Ia le na? So le mela na le ia tau le fia mai. Le anga wa whaanga ngana ina e le tua tama vale. Wa whaatari tonu ina ai. Tangata ai ngausia ai mea malo si ia wala ko ke fai mai o ko ke malo si la ku ka malo e u le pau ku le pa u le meo u mana malo si u le pau u kupe ai ko manga o u mo ka ko loko mo ka ko ma fau yes e ili si kalanga ma fa so ma le singa kanga il me ka o le meo le o le meo le soul abuser. Is that all ngakala? That makes sense? Yes. O le mea ngang kopu ya Kakau. Nga soul abuser Kakau. Nga abuse fo ilele o Kakau soul. E u le kope, u le pawa, u koi mo Kakau nganga. Awa yang fase ngang fase e Kakau. Pe ang ufa kupe ka rong kirikiki. Nga umang ka aro lima kausanga o maya samo. Ia vatunta mai me ia vatunta mai lole ia ai to mai to fa manu yanga ya mato va so fa fika inga yese ko hanga savari ese walk away ai ngofo ku upe ya ku la e fa mai era do ese lauri ngofo pe mau kupi ngofo pe malau pule ai ole a o waru ese ma aveka ngaka leanga o kangaka is the real power. Ke mo kalasi da ke kana mo wai. Yes, democracy or the power to the people. Awa ngar karsa le la ma yo e wai. Yo ala fa sa na sa. Ole nganga. Ka uda ku. Awu ni ko kan ko winga o ko. Yenga. Ya, le la mata ngo fi fa la weteli. Ole nganga atoa. Nang pengo fa ku. E mawhainga o whai aku e whamaitari tonunga o media ya e tu le vā tu le ama iyo e mamea ufa pena ai a mai loa ia i le mawhasoa I'll talk back ma ke i loa mafua anga sa o e te tau wai o na tau i le tunu ai manga hua mai ma ke le whaiar mele sa whai o kou le tau pipi ma kura e o le fosi o nganga maroko kangaka iyo e fosi e fa fefe ma ke le faia marangame na ma alanga matau ai fili mai kangaka fa mala pule ka la me fa ai se me na pito sili na manui ai le ese la u le malito ma sa o ngai faia o le foi mai ya foi I tangata ba ele I foi mai le la u le mali ko ele I foi mai sa walu in kulo le au mea le au milionea ele I foi mai sa walu se mafukanga ngi au scholars ngi au economist doctorate ele foi le alu kausa ili mai ngi pe alu ngi meo ngi fa vai lo akau pe aru esela au le mali to au inga fa popo arusa o ile tunu eoi angaru ese ar kamalo alu le ku famai ku mo mapuli iku au mala kawa ai ngari kaimara fa fonki e hu sa wa kawa o fa lilo lai kong o de ita pipi o ko le puli ari sa wa ka o abia fa o mako kupua le nganga mai le fast food kau sangkar wai o kupua o ko pule le o mako man that's it ngapa nganga o le meka ka ko ni mai fai pure ka pe pare mia pe
ke ia mo nga ka kia ka ho Ngalo ai runga. Sa le ya tu lo le a. Fa pena pipi. Pe wo fungi of singa pe a. Io wala ko sa la na. Kala ka ku kilo mai. Ai ora paro kangani. Ora paro ka lo pie ma se pico la lo. Ai ka ko pico sa. Aku ka ko runga. Tu sole ole ngale I kai ke lo ai va ai ngele le chapipi le atu wa fe ka ko ka filia ma foi sia fi pupuki langa foi nga manga ia mele sa fa se io ka ko ma fa mo e pule o ya ka ko ma na tonu ele se le fa to fa la inga sunga le atu o meia wa fuaina fa le fia tele si va enga sia le pipi ia tato me sia le programa le nei wa fu yo no le mate fa ai lo sao o la to ngona o le fa ta la wo yai ai fa na tato yai a e la ngona nei lo ta ma e la ngona o tato yai le pule fili yo ka ko kai le ka ka ngoa ye ro se pule son ka fili sa ngo fa solo a ko ile ai o tu la fono e se mai le pule le makara ngoa yai o pule le matara no yai o tato fili la to ma ke o fa ko i avisi se fo ele au loko bad ma fa be mai ia la le wo fa la o la ko pule ya i ku la fo e ka fa oficina ali Limogi ma e alo ila na e alo le si su kolu e o ya lo au e le alo ilo le kai ya lo ilo alo Limogi la go wo nga ka bio vale ya e o mo le wi ko nga ma la e la e a se to vinga la tato fa bo pom fa la nginga ia fa la nginga ia o nga kulo ai mi jane so di o pese fale o le me wa teta woni e ma fau nei le fikar ka nga pala nga fikar e ko so le mo pidi fa de o di mo ngiro fa de kia e la fo ye mele nga so di be ye di fa de o ringi ka ngani o le fale ya o ye la no la pare kuma o fa le master ola sili le la watu e fata oto e fata tia se fo i malita to malonga mai alta to fata nonga o le sili lo ma fofa al sili fala weteli nga sa o nga yo inga le ala le pule sa fai fa mata ola nga yo inga sa fai o se nga yo inga sa o matatau o le mafu angola fa sili ona o lela ua ia mau atu le tamaiti lona fali po tamaiti tu sabe yes ele sona connections maname uma ele o menga ia langa le tato mun tai pere le mun mau ka mekiki ai onga ua happens endi or fale o Limogi or fale kongure lenga pa po mure fa se le ile lo winga te matua yo mo amene i lo le ya ele ula le fale o Limogi la ai fa mele arfisili te mana o tu e te mafau fau lo to ile fia fil nei ai fa se ma fo i mai ka ko malolonga o nga fa solia o le ngai o inga Limogi o ia o le faipule o le kangaka fau kula fongo mana tua mai upu ia he is a public figure a lawmaker a member of the parliament o ia o kangaka e kakau o nga ia upholding ar kula fongo o le fasili nga sa o langa fai unga fai o le ar fai unga Asiata ina ua umana fa matala ia i tamaiti le mea ua tula i mai maro la mafatianga ua fa valea la ua de e konga worth kolu wafe kala nga umale fa merka miki nga po ele kere singa power mea fa mai tala lim ale ala ya ele fo me nga kupuso which is langa ke agree o ronga ku i langa area le o vaikeli o ma kwa mo side ko inga skate ko fa valele ai fa mai malantala ya ai va de la kangoro o kali e fa se post lungo mele ai va kun lusu lima kala le ke ro fo ye ola fa sidi
o sa o fa mako se fa yunga sa ole as tangata tau si tu la fono po se kangaka e kau nga ia fa mamaruinga ku la fongo o le fa yunga sa ole sa kau fa pe o le fa yunga sa o put ka fiolai kalo fa se mai lei fa kani mai se vili leo o fisiril na ta o to tu yo o tafa o le a tonu le mesa tau na ia fa salu ila lor kapeka fa ale yang o yo le bingola kala asalu ila lor kapeka wala ola o sulu fa ia ku kamiki e ui o fa valea la o ai ku so le o maua ku ia o ia fa puli imagine bang o yese mingiska mo folo ku ia nga lusu lima kala o lo sava ma ungi ko kupung me ngam makala wai mo kingo ko ngam ngam makala ngam me ma wala nga kele la ko fa valea ngai ma ko piku mo ya e ro fa so fo is that the best ai justify le nga ko inga kulanga knowing o ia o le tangata e fau kula fongo o ia o le faipule e iai anga kaukonga ma mea uma fa pena pe fa manta o le mea sa o sa kaunga ia faia fai se fi so soangi ele fea koe kanga kokongi ko pele ai vili leo a mai i fai fa makaranga kuskusia ka maiki fa ko a umai lo lea a o ya maleo mo mori leo waf vai ale me tau fai